gidmaale a papes ke andoona yee den moom wax dëgg naxa meke ndoona xam naxa ñus dena ndoona xam anga ngam a mbuuda xam bugee dara ka feɗara xama gidma ten waaw yakarame men wegit ka rek ne émission Njom Ñaal Thior Production TV xat saate fa ndeysaan tego lool nday tam a garit meke na saate fe ndeysaan rofange a fodna caméra fe o pog no Elhadji Sene fodno micro le émission feke xaye c'est émouvant xalaka internet ke xalaka wene saate fe ndax yakariro ye a mbara abonné ndax émission Njom Ñaal a refa ka andoona yee tam yo o fa leya événement fa na wajanel te bugena xa lancer ka le monde entier xa lancer ka internet ka xa lancer ka fogole comme naga andoona yee a damange nama maru mbi taga nama maru pito taga i tonto Thior xan wasanaam waagimo lay fop to gidmima xeke andoona yee ten ref yees ten yaraxam lagama nagula o rimiram ke ten ref yees ten andum ten ref ke Ami Sarr gidma o kores yitam yaam a genooxa xam ten refu maages ten ref fapes a canges ake a sonna ten waagim émission fe waaginum o lay to gidmim o kores a damtaxam o saaxo saax a ref o koro paax koy o koro xa dalna o koro xa comprendre axam itam ndiki xalaka internet ke fo ke andoona yee ten ref waajtaay fe internet ke mo gidma nuun masto oxa nuun na déplacement fe to leya dene koy o ɓengena yamude ndom togina pour nga in i oye o ɓengena yaamo xo i Eumeu Sene maxo gidman de passage i xa im vocalanga ni ndiiki neke o téléphone um a yuɗa a xooyaam a waxtaan fa mi a leyaame ndax mba jegiro problème fa leŋ to Eumeu Sene mbir ale fapes jour fe te ñaka deno ɗik contact na tefes se te jeg ka te coɗuna to a mofa tele a leyan to xaye yaamo a ñoofi wiin a ñoofa den teranga fa to xaye mose mofo mbiñ ba leyana prononcer an no gidman ten de passage gidman to yakaran na acte faga te fina a mofa tele a leya dene nu mbage lima champion to nun e Yamou Sarr to a fel anga na waga no ñako ley a ñako signaler kaga fop i mo gidman a paax to yakaran gidma itam ke télé nuune Thior Production TV lay à partir de xaye une bude ganda xaye moƴo ndokna xan no abonné ten dal ten inchallah felanga roog de passage mais mbuga koy lay Ama Sene Thior Production TV d'après que andoona yee message fe te lancé na le grand champion Yamou Sarr émission Njom Ñaal aussi a fas yéene appareil o fi fo sen émission a refanga combat jegu appareil nga te fiyam contact o contacta in i mbi fo ten ndax a jegi ka andoona yee warano up inchallah bo fa ndik rek i ngar témoignage ke rek na andoona yee ten ref xarit ngentan fog no xe no ten ref Yamou Sarr d'après i ngatna ndeysaan no maago xe ngar no ɓeenge ndeysaan celel mosu ken andoona yee ndeysaan a leyan te ƴuf cer lool bo fa ndik rek a pi nano ñufel surtout yaate faax no kon ina i mbika rek ngar no xe andoona yee ten ref Ibrahima Sarr i lamtino ndik no ke andoona yee ten a bugu ɗongan in no xen of so yaam mbaldo mbalo to Ibu mbede jam na num bu koy ino santa roog ngidmam to ngidma Thior ngidma saate fe ngidma chef de village ngidma imam to mbir Yamou danaka Ousmane a paanga na paang Yamou a reɗ ɗokino xane saate fe fop a mbug'an a mbug a fuud keganga meke saate fe fop na in ma goor o rew o fop a ndeta mbuuɗik bo nam ne feke fuudanum mayu te re ɗokinoxa meraxama bo a soɓɓegaxama soɓ maaga na ndoket a leyame a kiin andi fa ngonum a leyame xoni ɓake bo waago lamo te ken fop a legaxama lawot yaam o meram rek mi a moƴ'u mer na adna nda Yamou koy fa Ousmane a ndefa ndef wiina andoona yee kadu ke ngoɗ ke a Yamou fa Ousmane a ndefa ndef wiina andoona yee wiin a mbogna ndef a mboga fa pal leŋ a ndef pir ɗik ka andoona yee weke andun to weke andiran i seƴne a ñaal'anga Yamou a luqa fad Yamou reɗ'u mbir fe nda seƴne mudanga ba i njoma tas Ousmane ref mbir fe Ousmane axa Yamou xeɗange final a ñaƴega caten naxik ta a xad na saate fe Yamou xot teen final ken taxun la amale il faut que nu doon tey no ndik rek ngidma o cigeno soxen sutooxna o cigeno soxe ke itam ten yaru ramu de la ami ten yaru ramu ke fiyena no ten fop o ten fuun papum keke itam loole faap yaam papum keke nu xa faap a fiyana ɓem rek o mbiyana no ten te ref o ɓiyo njofu
o ɓe nga ando ande nu te jegna itam a ɓisanidin papum a ɓisanidin kelfa walla te ye ne'na den boog ken taxun in mo santa roog to santa nuun sallana radio le asam roga bisini mbamir barke yonti Yàlla Muhammad barke alquran Abdou Karim Sarr o ten fudam no sako ñama te tama bugo témoigner no ke ando te ndef Yamou Sarr i mbaldam Abdou mi xo simna nuun xeɗana nuun roga fiyana nuun jam daɗle nu ñaƴidna me xeɗan roga numta nuun na jam wasa in me na jam bo fiya dara mi dega dega mo gidma nuun parce que ga'anga bo gidma nuun keke nu mbiya dega dega o nanga no fiya cosaan no kiinoxe waage ñuf to Ousmane feke leeg na xator ke te andna yaamu no xe anduna me maye parce que ten yoneegu fa yaamum mbiñ o mbiñ mais ino mi feke ken neewa neew mala min fana leeg na ndiiki ya fa ye es ten mbogu yaay fa fap kon ande yaamu fo o esara fo ena jufa cem ke tena jufa fo ese jam ñaajo ngatu ando loro fami kon ande yaamu xaqani mbogu ad ye Ousmane yo nawten ndem buuda tam nu de ndeta ino ke inde tegandet i mbadanga nu warena wala nu warena fi ay caak keke ino na ɓisa adwa tam nu te waagna ref kon na xaye dega dega ino ke waaguma lay rek o kiin nu ga'oona rek jaar jaarum fok te jeg ka anduna o ten ndaa ke moƴeena and fop daal Ousmane andun i ndaa ino weeke a jege ka i andna o ten parce que ɗeetanga kaaga mala min a laygooma ndiiki i njom naaga te laygooma no ten falya i njom naaga fuudaanu ino ngatu meeke mi fo maages no am taxa ñaka Moustapha yaamu a ɓisi suk meeke aret yaaga suknaaga no am mala min feke jikat no te suknaaga Abdoulaye xa bano i ngat me ngiranik buxbo ye i mbadna buxbo maages waaga ɓis suk Souleymane fa Moustapha Fodé ay yoon i yoon fa yaamu yaaga jega 8 fa te saqna machine faaga mala min feke jikat no ten i yoon fo ten soferan kin i njaarama tarmaaj pama ñojoor mene la buubo maaga i ndef njaara maaga bo i njoma faka falya a commune na rawgodu fee i ndetu mbele ko jaaro i mbelooxa jaaro bete laya Moustapha yine pourtant ye meeke pamba keke na mbaka falya a refanga njuma refe i ngaɗanga fe te ndete njaga cafaka yete leyuna in Moustapha ine leyne a keke leya yoɓa fe te ama keke leyma nuun ten fika yete leyuna i leyne a jege problème i ngicka caaroye bo pare i ngicna caaroye bo pare i ndet ngan mbinna mbe ma bo roga roga feda fe i ndet njiko liɓ in bo pare a ñojoor ndet falya i njom naaga i ndet te maafrel ba jangin peut-être te njom na ko marta ta maafrel ba xet fiwin daduk o lengo xe lamin feke no mbasula gen te xet fa den demi final dembe andinoox dembe andinoona i ngat numtoona fa kaɗ fa i njom naaga no mbuba mudeen fop a ngarata i ndef maaga bo o feedana i nges ngariid njom ne i ngariidna te warel pangatin njom ne i mbadiidna i mbadi a mbad mbin ne ndaɗ ina fale i ɗana ɗan i mo bo mbajan xel na te le buga bo wondoox ɗan ndamunu ten yaamu te wondoox a xuloox mi mof na ndoke de nga'an yaaga Ousmane fe fop o xam te wondooxna a dana ndik rek miñe tegido inoox xa fila inoox me ndax xaro te leyame geeka daal ma me ndax a daal te daalama daal oxe xettuuma final neke a bufiidaxam bilaay faxatu fe kene ke laytaamo ten to nete laytuna ye ndetna ngel na naaga jegtu o xe bufiidana buf naaga giɗuno xetooxin a maafin a jangi njom na kon nago ande jaar yaamu ke leyuma rek Ousmane andu fop nda a jega ka i andna ten kon nak kono kiin ke andona ten wala jeg ka ɗongoona ten mi dega dega moxo gidma a nuun gidma Lamine Saliin ma digeejiin i waaga fop ñëwate Lamine Saliin andoona ye Ousmane leyin Bakaro Balin andoona ye deno fop a mboga mbog fo ten ta andam ten keke fop a mboga we andoona ye andam fa nuuno pour cosaan maagelo ye ta ndoxel moxo gidma den a paax to sant a den to keke nu mbina xaye degam ten contane a paax a paax to mi weeke ndefna saate fe refe nana leyuma ne fog tuma fa yaam to ga kem fuga fog fo ten fop ke matama to ten fo wiga wa ndefna saate fe amma a retanga mbiin sax wala te ñaay sax te njegkate jam wala te jegi njom fop bugun bo nanga ñaay sax wiin fop ande njeg ke jam i ken taxu ni mbir yaam o kiino kiin jeg ka ɗongoona ten rek o jeg maagona day ndaa wax deg santaam nuun a paax i to content keke nu mbina yaam wax deg keke tax ka taxi cosaanum rek a waago reta mbamir to cosaan yaam ware waago ñuf i ken taxu na felaxam a paax na xeɗaan keke nu mbina roog a jufana nuun i mbamir i yaamu i to ga'anga jaar jaruma fadiid me
winaro tegun ay Buba Munde ay Bak Jonwar ay Dam Gakusu Jani ay Gayna ko wa ko pa bira den xelke ka no ino ke imma dana mad indi tegandi sabo indi ko ngel isa darasan ndikin waga saw kina kiri o ma xelu mo naf sa ga ya mega tebi nef nda andara ko bugin rek fa ambiance rek e mbugete ma rek to indi ko ngelna billahi nda mo ko dana nun ko dan rogo abata nun gara dan rogo abata nun ma din fa jam lan keke ab jiga rek ab jiga ko do xi ko bo fandik rek témoignage ke yakarame ya in fek mofti nakoy fogame imbaskalite présente o xeja ñakke katele no ke no te def yamu ñakke katele itam o tewhe wala ñakke katele no benge fogame lamtangan xana lami godum fi simangol bo pare koy isagu ngar no ke no te def nambaga to émission fe xajef ke yeg-yegum xaref ke andone aussi def ambition fi andone otina bugu dans l'avenir mbaldo yaboy mbaldo me ko simnanu ala esen koro ko simang ko ciora koro ko simangol fi golle fa simangol ami yaasa wurf ami yaasa fi nana rofange yakamti amonga de inna no gam nan rek acha imbadila xay ne jam na rofange fadina émission fi xay xajego yeg xaga o no ke def émission ne ko gidma ya munya anana gidma no ne ngara nuna ya mu be mo ngi refar fo xa andone jege wonde be songa jir ina ana el uminya ya mu arf xarituma lola nana nge fi ñal ne indi ki roga fi jirle dal fele bo mujjo bis Dakar ye fadma ramu asba ko ya fe jallik ramu gi do boro rek afiyama lango afiyam dal xetwam agido lol naga mitamin lol me xay rek bis kam wo xaj ki romme asa xesak maramu refe sak asa ramu fapum layne ya mo xan bisaramu te la me bis gino ngido jal te juf entraînement ba fadi ana me sobo gori ne sobtu na dal mo janiran se la ya me am ya bo njabin te la me xayo bisaramu me aha ramu mi robnun comme jumalin gati di comme ardaba bisidin e bisidanu maya garamo o xida jegu fa qol beta folleng bisidin ye fadi duma ko goy salami ami yayo xeke bi njana nge ndax buga bug taxon me xa me cungi rek sax saxana ro fa pum cioda xamoten te la ami yayo ko ngok bisaramu alame woni bane tombini mako jofa o fada nga xawange o yodtima gidmam jamne soxna ena Ibrahima gidmay essayna bu Diouf yami o tewre dum to mo saxo xes ka tax na sans saqaki nda gidmama rok mbisi dara mu meke comme ardaba gatum ke tax nan dimba ardaba bisidin meke ardaba fen mono boyenge rek te let be peccawu mais a degari mais ramo ko ya alet neke to kes ngido ñaapu fulle na kale feke ma ko leyna du mani e esa du mani nasi imbondo inde faten borok fa vidate ya mo khona men ya mo asida nga fu me ya mo fe cioda xama be mo ngi ngat comme ardaba taga khatum ardaba ñaajati no mbokom ne kay en ref faramu ref foten lele ko la ngoy te la me ya la le papka lo ga ko sax kan xoyit ka fa pu min lo la xa in lola ka ram ko daru dali bangane sade sadir ola mo samo khasi safa musefa na jangna layne rek ndang wara no fi ba force in okor o teref men bo nek roga ci yano koro xeyitam gid manum adna balla khire am wago xim terdab danan mi yegim dara nda jegama roko terab danan no ga nga cang makemba didme kormo hana taxum jegimi jege nda injega roko terab danan bari ma gordik tigaga itam gidmam teno ko roxe pesakami wago ximi ko sabo waxam bon wago reta bo e ko rab dana kin gidim tanum tigaga manam adna ba laqira o teni itam leleng jallati zati la me ya woro waskeke e na muñi rek xayawat gidmanum santa anum koy keraf na umi itam jege kate waga ne raxama yamu ina fo pare du onde be sage ko gunana na ina fo page ke nda nyana nan rek to dan metret na majanin me ke traf na barke rovut ler Muhammad pap ke itam
mbasiran tam nu tengat na foten école fu ñu wete jangte na ya papa malamin ak yaxam wa kena ina papa lang roba kel fa ke bono ke mag ina fode jege dalo xajiri ñen na ramo anana yere ka nga angan rek fap fenga u I mi ko gid mama rog to ñana nan kete yengo oxa dan roga damtin ten bete ñot nam na barke rog am jegim dara nda jega am rog